لسر حردو آلین چم فراتی لگندوار دیرازوری دنگ هرکینا آوه بوی سدما ترس و خمک مزن فاطمه محمد آپینجی 5 سالی کودایکا 7 زاروکانه ایرول بر برمایین مالا خواه یاکو به تمامی دبن آوه دمایه راوستیایه لحیا چم مال و خونین وی مالباته برنه فاطمه بخمگینی وی چیروکا کوه شوا کو آوا فراته بسروان ده گرتیه دین زمان برادا من چو جلو برگی ما چون لوینین ما چون همی بن آف بون حتی بخوارن و بخوارنا ما چون آف جنش کافا در باسی مالا ما بو کلو پلین ما تفل برچون تنی ام بجانی خواه ما خوا خلاص کر هر تشت چو يعني كل شيء راح منه. ذكرنا تركيا دريان بندافين خواه روشك أورتا لسوريا تشيكر وبتايبت لباريزگها رقا و ديرازوري باندورك جران كر جمع فراتي كود نافا خاكا سوريا ده زيادتري 600 كيلومتري دهركه نزيكي 209 كيلومتري جي تند نافا باريزگها ديرازوري ده درباست به لوما اف هريم باندورا راستراست دبينه الگورا داخوانیا پارێزگەها دێرازۆرێ زێدەتری 5,000 دۆنمێن زەڤیەن چاندنیە دبن ئاوێ de mane 62 rawestgehên avê ji kar ketine û ziyan gihişne malên 1400 malbatî herwiha çarpirên ku her du aliyên çem girê didin bi temamî rawestiyan e Wizareta Rewşên Awarte a Sûriyê ragihan ku Enqere pir dereng agahî daye wan li ser vekirina bendavan û li gora şahidên rûdanê di roja yekem a lehiyê de 5 zarokan jiyana xwe ji dest dane ev herêm di dîroka xwe de rûbrûyê rûdaneke wiha nebûbû 600 دونم من هين من عندنا جنين هنا حتى مشفى المقابيل مشفى القلب 600 دونم جفر جگوندی جنیدی حتی نخوشخانه یا دل ین من بون گش بن آف بون زوی و جناتور گنم و زبزین ما نتنی از و همو گوندی مزرار دید هاي واحنا مضررين Di nava vê rewşa tengav de ku herêm tê de dinalî daxwazên hawartiyê bilind bûn. Destgeha Xêrxwaziya Berzanî weke saziyeke mirovahî zû daxist ser erdê û kerwaneke alîkariyan ji bo 1000 malbatên ziyandîtî birê xist. Ev kerwan ji bajarê Qamşlo ber bi Dêrazorê ve birê ket. Da ku kel û pelên hawariyê bigihîne dest her kesên ku mal û milkên wan di nava avê de winda bûne. دوم بریارستان ورن در جبو خلکی در دورا چمه فولاته آریکار بن بوا دوم وقت متأخر گهشتن بده مانیکاری بو داوشکن کلو پده خو ایرو ساعت تقریبا 10 داره ما دست بکر گنده حویجا ما آریکار بن بو خلکی ویده ارزاقا منظفاتا حوازا بو پیدوی مطبخی جی Gava ava Firatê li gundewarên Dêrazorê hêdî hêdî vedikşe. Şopên ziyanê li pey xwe dihêle. Çîroka Fatma Mihemed, wendakirina 5 zarokan û zeviyên bin avbûyî. Nîşan didin ku krîza avê di navbera Enqera û Şamê de hîn dalqandiye. Niha vegera jiyanê ji bo van gundan pêwîst e birûpela nû ya avakirinê û hewildanên navdewletî heye. Emced Kurdo, Dengê Amerîka, Gundewarê Dêrazorê.